سوفيت آن أمريكا كجان دولة عول بيل هيفي كر هند بيجين قيد دما شري بسيكولوجيك تا بيشبازيا بيلكرنا عولا هيفي أمريكا بدست خست بريا ويغاوي غريغا نيل أمسترونغ يكيتيا سوفيتان وسايتا خويا بمروف شاند بوجي 20 تیرمه 1906 نهاندا لهاستونه امریکا دان ایواره در دور ساعت دهان همو استاسیون تلویزیون جبو قوه نوچه دیروکی بدن آمدهیا وشانه دکرن ده اکران تلویزیون دا هفوکا جهیفا وشانه زندی در باز دبو لسر اکران ام دبینن کو استرونتک جه وسایت فضای لسر هیوی پیدا دبه پاشه جی کامرا لسر اردا هیوی کراتر گونجال چال مرترکا نشانی مدده جار جاران دنگ استرونوت جی تی بیستن استرونوت چند میترویان جو وسایت دور دکوه وجبریا خواه آلا کو چند قطان هاتیا پیچاندن دردخه ولسر اردا هیوی داد لقینه آلای داس و مرکوت لسر اردا هیویا احتمالک مظن بو یک جار اول گاف آوه سر ارده هیفا قزمونوتکی سوویت به صباتا 2016 سالوگرا پنجان آوه گاوه وسایت فضای یا روسان لونا نه د سال 1966 دا به کنترولی داکه سر ارده هیوه اف سرکفتنه که مظن بو کوده هم دربار ارده هیوه دا پرس با تا برسواندن هم جی دی رویتیا مروان آپشتی وی که دست پی بکرا کوراتورا فضای یه مزخانه زانسته یا لندن 2 میلیارد بیجه جنیوی 1960 و پیوا هم امریکای هم جی یکیتیا سوویتان دخواست بچن سر ارده هیوی لور کلکسیونا کجگلک وسایت فضایین روسی پکتی هاتم پشاندن گل رویتیا بر به فضای و ده باندوره که چاوال سر لاش مروان بکه میلیارد بیجه بریا ام انسان بشین دوی ام روباتان بشین سر ارده هیوی هر وها نابورید بیجه ام سرکفتنین سوویتان این دوی واریده جبیر دکن لونا نه آ سه میترویان بلند چارلنگ و گوده یک ویا چارگوشه هبو هر وها دشبه اپوله جی لسر سیلندرک برواری هیا وک بکوژن گرتیه کلیلکا خویا دکه میلیارد بیجه اف او بشکو داد کوه ارده هش دما میتروی که جعرده هیوه دورا جگوده ود قطه و هر چار پل ود بن و داد کوه ارده د 3 سبات 1966 دا جه آژانسان را جغین آگاهیم پلکرنا هیوه وینه هاتن شاندن خوندوان روزنامه انوی دمید گوتن روسیا ده پیشبازیا فضای ده امریکای درباس بکه دنوچه که بی بی سی ده وا داد گوتن دمک دیروکیا جبو انسان جی دا که سعر ده هیوه افگاوا داویا جغین شاننا لونا نهه وینه جعر ده هیوه سفرین به مروف جی ده باتا کرن گلک پرسن دهش مروفان دا به گاوه هاتم برسواندن جبرکو سر عردا هیوه کنجالن توزه هبون ترسا داکتنه بوان چه بو موشکا کونکاری بو بهات آویتن بسایا لونا نه هات تسپیک کرن کو عردا هیوه جه کی اولیا پشتی وی آگاهی هم جبو روسان هم جبو امریکایان برنامه سفرین شاننا وسایتن فضاین یه بمروف دست پی کرن الکسی لونوف سوویت اندام معول بو کل سر عردا هیوه مشیا بو دمو زخانه دا وسیعتا الکی سیجی کوته دا پروردهی دیتو هشت نشاندان وقتا وسیعتا لونوفا سوویت جا آمسترونگ هندکتر بو کدا که سر عردا هیوه لی برنامه سوویتان جا آلی اولهیه و آپولویا امریکای خورتر بو جغین موتورا زیده جبو کو بریا انسان سر عردا هیوه دا که وسیعتا که با روبوت جی هبو دما رودانیا پرسکریکه که دا جبو کازمونات باوایی که اوله وگه رجی هاتبو آماده کرن هر تشت هاتبو پلان کرن و جرباندن وسیعت هیوه یا بروبوت اول دونو کت یک کو مزناهیا و وکی ترمپلک بچوکا
di sala 1970 de dake ser erda heyvê. Bi Swediyeke bernameya fezayê Sovyetan ew bû ku roketên en yekê nikarîbû bihate firandin ku dê Leonov bişande ser erda heyvê ji bo ku asa yekem a roketa 105 mîtro dirêj seh motor hatibû pêvekirin. Piştî mirina dizaynerê roketan ê Sovyet Sergey Korolev en yek bi lez hat qedandin û di sibata 1969 de bê ceribandin hatibû şandin. Çar hewlên avêtina roketan jî bê encam man. Vê yekê Yekîtiya Sovyetan bernameya şandina însanan a heyvê di sala 1974 de bawayekê fermî betal kir. Lê divê neyêjbîrkirin ku Rûsan wesayeta bi robota ewil şande heyvê. Piştî John Cernesê ku di rêbendana 1973 de şopa xwe li ser erda heyvê hişt. Robotê Rûsan ê duyemîn Lunokhod 4 meha li ser erda heyvê geriya û wêneyên ji hev baştir şandin cîhanê. Ger bernameya roketa en yekê bêriya çend salan dest pê kiribûya, dibe ku Alexey Leonov bûbûye însanê ewil ku pê li erda heyvê kiriye. Mîlar dibêje, ger însanê ewil ê ku pê li erda heyvê kir, Leonov bûye, alaya li wir daleqandî jî wê cuda bûye. Heke ku hûn carekê destê xwe dirêjî alayê bikin, êdî ew nasekine. Yanê dîsa dê heman teoriyên kompleyê bihatina çêkirin. Sovyetan Amerîka kîjan dewleta ewil pê li heyvê kir? Hûn dibêjin qey dema şerê psîkolojîk de pêşvaziya